Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day taan na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tay ti plan-plano. Ano san mikin nila kaikot ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan ka di mo't nagtulagan yu kan Juni nga asawa. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan yu mo't ti agplano para iti masakbayan yu kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di Nanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga nga intuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, mga numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Daorlan mo't kini Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manen, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambanog da nga agisursur-sur iti lako da. Kat adda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, jakon arapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga to unay ti arapaap tayo. Kat mamirmiraot tayo laang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan ante. Saan ka mang katrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurog mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, nakayuumot. Mangtod kay kid din itigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga Ay, nailista yu pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito'y tersina. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersina. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, na nga to unay terapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anwan tayo, ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalaang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan ante. Anya to orasin? Kamusan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori bakit? Wan nga rod Sayang, no sana marispos da gito. Ano santa pay laang lakay. Adda pay mo't ti 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no simang patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutagla ko. Anyat kuko am diti balay Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang.
Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinateng daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, no kasta. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas ti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika, isardeng yun day ta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen manang. No apay mga minan na nga to tara pa apyo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man. Ta di na impabayad kin ka. Ay, jak mo laawatan ano ipabayad na. Ay, namaluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi ta. Amo man makadagijing agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa'y timalugi kadakwada Sa bagay, awan bibiyang tan kadakwata. Ta saan mo't adatat agriga no bilang malugi ta. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinateng. Sige, barang adaan mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti mano atawan, nakagatang tamatlangan itilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanag. Bakit? Gimatang gayam daluri itilugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo jay. Napintas pa yung Ne, nangalaan da kumangay ting gatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bili bakla unay ken ka, Lori, kaanakan. Ininot mo't laengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw, sigurado amaragsakan day jay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas iti sigod no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Ne,
Pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Unmanang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidak kalabalay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. Nonya ti adda kada kayo husto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samat ka nakyo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalay aya. Nabayagan nga arapa at mi dayta manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin nyo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yung kankwana. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamairanod tayo mat iti kinabak ng dano kas di nga agpaskanda. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masadutak ante. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat agpay sumat ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Tay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang ano anya dayta. Ay na makapadanag kamot. Kapailak na ito'y bakit? Di nakpakadanagan. Mano nga aldawon dayta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pay laeng nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaeng dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wan, auntie, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na ospital ni Orlan. Ni, sana.
Na ospital ay, ante. Wen, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbagak. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan mamaragsakan nak nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray adu ti kwartam, uray adu ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmiraot ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karma iti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan aya akaguram, ida? Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. May busmutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laeng. Datayo nga'y, awan pulos urnong ta. Awan na. Urayan tayo laeng ti pupusay tayo, no awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta, nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo nga'y. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itaabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak day jay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Abay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Bakit? Natalimudo ka matern! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray medyo ospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano. Natalimudo anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada.
Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga ta adida masidag kada kami, ante. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingami hindi pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas na awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makapta na kiti sakit. Kumusta kan, manang? Si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi ka nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ama operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag ti tao. Aginanataman pa eh. Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas inji igit ti kalsada? Ay, ni Jay Sanayta anak. Anak ni Perla ni Tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na ngaglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Taurin mo sana makakita. Kabalan na latat aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Taurin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latal ni nanang na. Nadagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot nga ni Jay Sudan. Kan kadagito'y la nagsumlina dito'y ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kasta aya tatang? Nyala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipngat ka di ti tangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnostan tilako ta, tamangan kit din na maabutan tayo titudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko.
Iyawat munday tapangikanta kadagiti lakot na. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawa am nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta amapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wen manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasitin na paglakwan ta. Wen nga rod ading ko, ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersina ni nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan nak iti sabay jayan da jaysa. Di napinta sa bulsak ngaglaklakaw tatang. Uy nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Una na. Hindi pala na minsan ngal daw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa'y. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Baraw. Hello. Naimbagang sapam dyan sa siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ah, ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito ilako yo asaba, Jessa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Oray 2 kilo. Nay, naglaing kamutan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga oray saan mo makita. Walter. Takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Oh, natitibayad ko. Oh. Sige, agyaman na ka. Oh, sige. Agpakada akon. Tama nga no urayan ni tatang ko dito impagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala ang makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan ka manang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasingpot day jay. Wen nga rod manang, kan amom nagwapo pay, kan natayag. Kasta aya ading ko, kat anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap na amom manang. Kumusta nga iti pa naglako yo iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang, at damat naglakwan mi Nalaka nasaya at nga rod, ano kasta? Bala, umay kay nga rod ang tamang antayon. Nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko? Nanang, Awon, naglupas iti kinapulis day jay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, kan Jessa. Kastamot kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapam mat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatangik amin na itanabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan uti ginatang mo asaba. Nimpag may busta na ita. Ang mga numadadaal. Ipadawat ko kan nanasita ti daduma tatang. Kan tapno da pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta half ripe pay mat ti daduma. Sabagay mat kadi
Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Di tayan da sa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kaslaad da madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di ta pagtagilakwan da nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Eh, awan dakas na nana, ta baro akmait. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo, tinapilaim. Ha? Kursunadam, nga uray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na nana. Apay, di ka mabain, baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpien na pa yan Ay, kasta yan akaw. Haka nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amaya tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang Mau. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan no nga mintirik nana. Anya, ne, apa yan ngay? Naimbagang sapayo na Perla, aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Wan ko man nana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglaklako iti sabay iti igid ti kalsada nanang. Nanak ko. Kasta aya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na dakin ni Walter. Idi pa lang. Mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isu nga agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. Ichat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tampaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga aldaw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursunadam ka na gadyag kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Ay, jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik naak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Ta baro kamait kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw ti pakarik naam iti ayat ako naam. Di isaw. Sikat ag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayaat ka din, tirik nam? Walter, naimbaga na kun. Gumatang ka ka di? Mano akilo tigatangam? Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibaga ak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo.
Ha? Anya nga minti ba ka, Walter? Agayatak kan Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka, kat normal ka ang tao. Awan diferensyam, kan may saka pa'y a pulis. Apay. Anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a professional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito'y igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumet nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabawyan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas na ti ibagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibiyangan ida, tandan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo ka di iti saba. Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to'y iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di, nana. No adda planom ang mga klon kin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Nay, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apay akas diti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala anak ko, di mo ikan kano, timbaga nakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakit anak lang amin itimbaga na nan. Ala, di ka paapektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak san ang mga klangkin ni Walter, nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siyak, awan makunak kan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kaskan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kin ni Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak nga nagtamnay matireply na. No da dumakatam sa apla ang pay tireply na. Anya,
Iso nga hangko nga inti teksan. Sige tarom warak nanang. Nanay, papanamanan katrabein. Ada diet ko nanang. Apay, addan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang idi kalman. Anya, agoray ka, di adal ka day. Uwan nga awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasagana ka amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim, aklunan ko man ti ayat ko tap na makapagsimpatan. nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibyan ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman ak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawin di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga agmarcha day jay. Kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapan ang uyaw mo ka ni Jessa, sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at ti anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige sita, labasan ka pa'y. Congrats ka na kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman ka ni ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita, nagkasar kayon, agasawa kayon. Wen nga rod nga uray ado ti maibagbaga dagiti tat. Di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amutinobium day ta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya, apay ngay, ay saan amabalain? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panangpanaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata, masikugak matan. Sapahang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, apay ngay akas tati itsura na. Saan mat anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas, Nanang. Hindi diya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din day ti anak ni Maria? Wan, Barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Ang apeng inabungan nyo iti lampin. Kwa. Napudot ngamin, Barok. Awan payong mi.
Iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga ay Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat minday jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakanak parakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami, ison tinagbalin amatak, ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wan nga road, yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Biyag ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo ditan? Kumusta da apong lakay kana apong bakat? Okay kami mo, Insan. Awan dirong mga pagdanagan nyo kada apong. Nasalunat da. Kumusta ti pananganda? Mayat, Insan. Mayat lata ti appetite da mangan. Kita am dagiti papaunag da Prutas ken natang tigatangin nyo. Ken tigatas da. Di mo liwayan ti mang pagatas kadakwada, Insan. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pawit me? Wan nairwar ko ni tibangko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan, Insan. Anusam da apong. Agtalaga king ka, Jimo. Iso pinagnaud ka di tabalay. Wan, Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda apong, Insan. Agyaman no kasta, Insan. Orayem ti awag ti kabsat ko, Ta sigurado ngagpawit mo dayjay iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye! Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay ay Anya man ti masapol yun ay Damagak kumalaang no nagpawitan da Roger kan Glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Sanda ka no masangot agpawait. Tamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na sanda nagpawit. Pangusaran nyo iti kwartaya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. At dalata kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansait? Ano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga Rod. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apo ko ta manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpawit na iti kwartata. Saan nga Rod? Di ka makawawat Imbagak lang arudan nga wanti impaw idda. Nagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpawit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, kwarta na jay inggatang na.
Awan ang around. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awan pa'y nga ron kwarta. Urayan ta ano kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga ron amaw. Amo kaya. Basta urayan ta. Maturog taan, pitong, lakay, rabeen. Anyat pampanunutem aya. Naisikod na pampanunutag Nga, No apay nagbasay ti pawpawid dagiti apo ko ta. Kadakil kanuma ti suldo na di abraw. ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakil mo ti pawpawid da ide. Jakam mo naumada siguro na. Kastanga-tanga agpaysaw. Jak nga ron ammo. Kunayon da pa'y gaubawag ite. Apay asaan da ta matingaw awagan. Saan da ta nga ta akailaw dagiti apo ko tabakay. Kailiw datra. Ngamakumikum da kanu nga rod. Kuna ni Jimo. Ay na, naibaglaki din Tada ni Jimo nga apo ko taan ka. Na ano amang kadwa ka na ta. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kabsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa na iti kwarta dabong. Nasayaat nga rod. Inkanto kitaan ti pauit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen insan, makamukan. Si kantag budget, ta si kamot ti kadkadwada apong dita. Wan Insan. Agan anos ka insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipauit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay anda apong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga rod. Basta di mo baybay anda apong Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man da apong, Jimo? Ay, kwa, Insan. Awanak iya balay. Adak dito'y kindaan. Makikindaak, ta pagsidag da apong itinaimas. O sige nga rod. Baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak. O sige nga roden. Bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na da apong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko adaga. Patakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya kon nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakit? Ay, target manon Manay, wala ka target wano saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta, taadaasin kan bugoong ngay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa ipawid dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka no ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akasto di sinsidaan ta. Asin kan bagong latan, di tapay makamirmiryendaan. Agaanos ta Imimot sabat ta dagiti apo ko sa bakal.
Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatag ta iti naimas asinata. Apay ngay. Awanay, nagbaliwan da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya. Apay ngay. Sandan nga agpawpawit iti kwarta, apong. Apay nga sa. Wagam man ta kayat ko ang makasarita, Jimaw. Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Ha? Ngam, di kay madanagan, napong. Tasyak, ti gumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwarta, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutangak, tapno da paggatang yo iti agasyo, aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanyak, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimot laang? Wen Glory, sika ngay. Wen, Manong? Makabakasyonak. Nasayat nga rod. Tapno agiddan tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong. Ay na, kailiw kun ta agawid di Pilipinas. Kailiw kun da apong bakit kan apong lakay. Oray siya ka rod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Tagkabaw da kanon kuna ni Insan Jimo. Katdidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nga rod. Tipayan da kano ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, Manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, Manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagong lang, di pasidam ka na kamay. Aunla ka din ti sa balay. Uray natang noisaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamutan ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makarengreng kayo. Awagam mandag lure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sandan nga papawait. Yung may na makasarita ay na iti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo Awanin, nalipatan da tayon. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimaw. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. Awagam nga Roger. Naiko. Apay at tinapis mo matan ni apog mo abakad nga, Jimaw. Ay, May sa kamot alaklakayan. Jimaw. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Apay abugpog kawam da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nangagmi amin ngayon bagbagam kadakwada. Apukok! Agyaman na kanagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo na po. Apaw. Kaya't yung tigatas, itimplaan kayo itigatas yaw, ilutuan kayo iti... Ay, agtanda ka, Jimaw. Itatanda Roger kin Glory. Saka kundi singpat. Ay na, di yung patpatan na tataw. Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, ididamaw, nasingpat ni Jimaw, ngam idi agbaybayag, rimuaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jakling pagarup amay turod ng aramidan ti kasta kada kayo.
Binulan nga agipawit kami iti kwarta ken kuana. Tapno dalabusbusen nyo. Ngam di na kay matgayam igatgatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong. Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no dagiti impulong da apong kada kayo. Imbagam ngagkabaw ta apong. Kumsaan mo't gayam? Kwa. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan. Saan mi nasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wayne! Pumanawak! Nasaya at taimay ka, Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo? Ada jay pudno nga kindaga itinagtuunan ti balay mo. Pudno nga kindaga nga? Naluko ka, Barok. Linuko na ka, dinaggatangam itinagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo't gaya makukuha din lako nakin ka? Anya? Isumutla di na may ti papilis ti daga nga? Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanon ti akin kukwa iti daga. Baraw! Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pag naidak. Insan. Pakawalindak ko ma. Insan. Sulnitak tinagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat, insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man nanditi balay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka, insan. Mapilitan kamin amang idarom king ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnakakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumet ti pagbanagam. Ngam no dakes ti ganwat mo, dakes tumet ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.